Ehoreji ebirahambuga nkuru za district ya Kiruhura kandi eki kibiriho kutungura omutindo gw'amashomerago agatungira ebigwererezi nk'enjura hamwe n'ebindi. Twinoho amashomerana n'omuntu omwe omuntu omwe na Aidan Kamia oruza kutunga amabati 58 then rw'umugina primary school amabati 50 Kibuza primary school amabati 60 St John Bosco primary school amabati 45 nyoko muhwezo wa RDC Kinyamatama William nintwara mu kishogu go kuhandingova amabataga agaherwe office ya Prime Minister kugahereza abo abagahere abo gakwesa ngoku bagabheire. Enshonga y'amabati umuhwezo wa RDC ashoborera ku amashomera gatungira amabati gashyirweho ebigwererezi nuko office ya Prime Minister okuba yambaho hariho ebigwererezi kandi ebigwererezi ebikwata individuals abantu omuntu omaka nabwo nkusaba abantu bari cyane cyane mu householders kandi nebigwererezi ebyo nibasa kwika narinifika institutions za government ebigwerereze ebyo nibasa kwenjura ebigwerereze ebyo nibasa kwemyaga ebigwerereze ebyo nibingi munonga ebikubasa kureta abantu bazo mu mberambi eyibakwe batakwenda na institutions zazo mu mberambi zakubesta kwenda nguzimo oguhona shabira amashomero kusajya amabati kandi no murumo gwabo koresaje ebintu government eri kuba ebasindikire ntuza kwije umka yawe turama abantu makumushanju n'amabati gana kugaraga kuzicyo bugizirota ugashabire ntuza kuzakino community high school nartuza handi turebe amabati gana 50 nago bakoyire ugaguyise igendero cyago umwe umuriyabo abashakira amabatago yasemo okufayo kutungura ebyo bwegese abwe cyange cya Kiruhura nangwa no kugezaho okora abantu bona katwara umugisho gusima rahanga munonga habwizoberi no kusima government ahabwa amabati guyatereza nkaba kino community kandi amabati mengi amabati 260 amabatago tukagatoyisaho nareba kajwenge umwako guhoyire yagateraganisa mbwe nizoberi yagashyiriza nawo cyane kumusima munonga kureba ngo n'umuntu okufayo rero abantu kwakoraga se kintu oburu bwamusinga agenderayo kwako no musingire agumizemo ebyaragarise yabiretera abantu amakuraga gashakwa kana remensa muri Kiruhura.